Halo, dragi moji, iskreni srdačni pozdravi. Berlin, Guten Tage, Masni, neće bodać otičaka, neće bodać košćura, on hoće žito, hoće svašta nešto. Evo, dragi moji prijatelji, idemo novu priču kod babe. Možda sam do sada, nisam možda, nego jesam 100%. Ali ja, šta je tu je? Idemo sad da vam pokažem nekada nešto što sam ja pravio u djetinjstvu. A mnogi od starih generacija skontaće šta je, a ovi mladi, to i nije za njih. Idemo da vidimo šta to babo hoće da pravi. Vidiš ovaj luk? Vidiš ovaj? Evo ga suh. Luk, on se čisti ovako. Ovako se čisti luk. Vidiš? Ovako, gledaj. Evo ovako se luk čisti. Ako mu budete nožem ovo sjekli, ili ovo je dole, znači trunit će. Kod mene nikad ne trune luk. Znači, ja gledam žene sjeku nožem ovo gore, vidiš bile ove peruške, ovo perje. Znači, to nemojte sjeći, to će truniti. Kako? Kako su prije žene vezale, odnosno nizale luk u vijenac i ostavi ga vanka neđe i bude tokom cijele zime i u toku zime ako smrzi on ispuše na povratku lijepog vremena na proljeće on opet nadođe i ništa mu ne može biti. Sad će babo ovdje jednu cigarcu popušiti pa ćemo krenuti da vam ja pokažem. Evo ovdje imam repromaterijal što sam nešto zbavio, nemam neke kanape, ali nema veze, potrućemo se da napravimo nešto da vam pokažem kako sam ja pravio kao dijete na raspustu i kako smo se mi djeca zabavljali. A sad ja idem po duhan, pa ćemo ispušiti, pa ćemo onda nastaviti. Evo, dragi moji prijatelji, kako sam rekao, sad da idem radim ovo kino. Pravit ćemo jednu džiđu igračku što sam ja pravio kad sam bio mal. Nemam adekvatne gume, znaš. Ali poslušit će mi ovaj točak od invalidskih kolica. To sam nekad ja, kad sam radio na otpadu pa donesem, pa bi pravio ovdje lokalnoj djeci koje kakva kolica i koje kakve trokolce, pa bi se to djeca vozala i igrala. Pa sam znao donijeti po par točkića, kad dođe dijete, sutra dan plaće. Šta je? Kaže, babo mi odnio točkiće na pijacu, prodao za 40 maraka. Pa bi ja hud opet, pa babo opet prahne mu popit, proda djecu točkiće i onda na kraju krajeva ja bi napravi mu ja kolica. Zašto? Zato što sam volio mlađu raju, a nisam bio tada oženjen. Pa bi mati onda na mene zagalami, dragi Ibro, što će ti tolika djeca po Avliji. Kod mene znači u Avliji bio vrtić. Pa čak sam od nekih svojih prijateljica kao male bebice čuvao i ostajao kod njih dok su njihovi roditelji radili. Evo, imam 2 jarana, nedavno je me obišao Zeko kao malog, njega sam ostajao kod njega i čuvao ga. Pa bi nekad imao i neugodnosti. Kaže meni moj rahmetli Amir, zvani Majka, kaže, Ivro, ne možemo, ja i žena radimo, haj molim te u obdanište i preuzmi Adamira, zvani Jačko, koji je sad u France, ragbista. A mali, po prirodi Jačko moj bio nemiran, znaš, bio malo dijete nalet. Ja inače volim onu nalet djecu, ja ne volim ove mutave. Kad sam ja došao dole u obdanište, pozvonim, izađe teta, ona u rozovom mantilu, znaš, ona fina vaspitačica. Kaže ona meni, šta ste vi, gospodine, trebali? Rekao, trebao sam dijete od prijatelja da preuzme. On ne može radi, znaš. Kaže ona meni, momenat, i ode žena, vodi ona dijete za ruku, gleda ona, onako dijete bilo, imalo krupnije oči. Krupnije oči imao kao veće trepuške. Trepuške stijačko bile isto u caleta. Znaš, bio ovako fin, ali je bio nemiran do bola. I dovede njega žena za ruku.
kaže meni, Adamire, kaže njemu, Adamire, poznaješ ti sinevoga Čiku? Gleda mali, slušaj, zna me. Gleda, kaj ne poznaje. Preko Ačko, kaj ne poznaje. Kaže, žena kaže, ostanite tu i sačija. I ona ode da dijete natrag. Kad čujem ja tamo u vrtiću, one se tete zagalamile, razgalamile. Evo kad je došao neki, njemu 5 godina. Da preuzme dijete, zovite policiju. A ja ga zadu. Automatski je tata obaviješten. Kad vidiće tako i tako došao neki da podigne dijete. Kaže, Amir, pa to mi je jarambolon. Al kaki? Ačko ne ferma. Ačko je bio u stanju mene zatvoriti. Da je ovo vrijeme sad zatvorilo me, budi siguran. I hoću ti reći, volio sam ja imam ventil. Volio sam s mlađom Rajom i tako, kažem ti, ja sam njima ta kolica pravio te trokolce. Pa i eto ovim točkićima, ja mislim da njima ima 15 godina, možda i više, kako su kod mene, više. Sve danas ću i sutra bacit, evo, bacio sam jučer jedan, ne mogu ovdje, ima čelična žica, ne mogu rasjeći, i nikad bacit. I evo sad je došao red. Evo, malo je ružna dušica za radit, ali probat ćemo da nešto napravimo, da Raja vidi kako se to nekad djeca igrala i šta su radila. Ovaj mi ventil treba za eksperimenta, to će ići na stranu. Znači, inače, mi kad smo pravili, znači, ja, ako vidite ovo i ovo, znači, pravim šlajder. A nedavno sam objavio na Facebooku, mnogi kažu pračka. Jest pračka, ali u kurcu. Znači, pračka je, znači, pravi se ručka od drveta. A bile su one male pračkice, pravila se ručka od žice, malo deblje, znate, one bakrene, što ima zaštit okolo, pa se to lijepo uvrne i fino napravi se kao pračka i ide mala ona lastikica tanka, skroz tanka, pa bi mi nekad su žene šile djeci gaće, pa su kupovale, ja mislim ima i danas dan one lastikice i gume, znaš, kupovale su žene onu gumu na metar, bilo po 5-10 metara, nebitno. I mi bismo kao djeca izvlači iz gaća one tanke lastikice, pa nakon izvjesnog vremena pođu nam gaće spadat, znaš. A što? Zato što smo pravili pračke. I tako. Znači, prije su žene uzimale, znači, bila je lastika, taj lastež, kako se zove, i one su tu svašta nešto šile, dali sebi suknju, pa ubacivale lastiku i tako to. Međutim, danas dame ove, znaš, par excellence, ja kažem, žena je institucija, ja ženu poštujem i svaka čast svakoj, ali ne mogu kurve. Evo ja, opet se vrat na malog Jožu, ja ne mogu da ga ne spomenem, jebem ga u gusticu. Ja znam, slušaj, kada su žene poslije pranja štopale, ili ti ga krpale, čarap. Znači na sijalcu, ubaci sijalcu s unutarnje, s vanjske strane, izvati čarap i zaštopa čarap. Kad su šile ili ti ga prišivale dugmadi, haj mi sad nađi da zna ona prišit dugme. Zna, ali u kurcu. A zato na društvenim mrežama sve jednu ona opciju zna na mobitelu. Da li to bio iPhone-eta, da li to bio Samsung, da li to bio Redmi. Znači ona zna sve jednu opciju na svakom iPhone-etu. Svaku ona opciju zna. A što dugme ne zna prišit, to nema veze. znaš. I onda dođe meni kaj
žene ugrožene. Evo nekako sam isjekao, višo. Imao sam negdje one kanafe, bila u buntu, ja sam to kupio, kad sam prošle godine meso sušio, ne mogu je naći da spita, ta kanafa ide, evo, znači, najbolja je dušica, ona crvena iz fudbala. Neko će sad reći, ona medicinska guma, kad se vadi krv, međutim, ja seljak nisam imao dodira toj gumi, nisam imao pristupa, ja onako kako smo mi to radili. Gledaj, znači, za ovo dolje moraš imati malo kože ili ti ga mekšeg skaja. Znači, tvrdo, i sad bi mi to malo ovdje čekićom utukli, a utuću i ja, da mi se to fino oblikuje, malo kože, mekše kože normalno, ili ti ga skaja. I mi smo ti ovim, evo vidiš, ovdje stavi se kamenčić, ili šaraf, ili kugus, ali mi smo prijateljno kamenčiće, i kad bi nekom dođi pijesak, mi odmah trčimo na pijesak, da sebi naberemo kamenčića. I mi bi toliko nabacali kamenčića u džepove, da bi nam hlačice sa tom gumom spadale. Evo me kao obućar, ovdje ga postolar. Inače, ovdje za ovo bušenje rupa, nekad je svaka kuća imala one probijače, takozvane zumbe. Sad sam vidio u radnjama, ima kao koliko ćeš milimetara i u vidu kliješta. Ja tog nemam, zumbe ne mogu naći, pa ću ja sam savremen, ja ću se zadovoljiti s ovim. Ja ću se zadovoljiti s ovim, samo ako budem vidio, provuću ovu debelu kanafu. Eto, jarani moji, ova špaga, nju ćemo malo sapaliti, da nam je lakše uvući. Ovo ti je od seljački, od ne bale, znaš. Znaš, i kad god ti nešto kaže, joj, žena, slušaj, žena institucija. Ovo danas, 99,9 smeće. Znači, ja ti garantujem i odgovorno ti tvrdim da je to sve 90% smeće. Gledaj sad, ovdje mi to ovako provuci, pa bi ovdje malo stegni, znaš, pa bi onda ovako okreni na ovu stranu, pa bi onda ovdje sveži jedan mrtvi čvor. Znači, debela mi je ova od bale, ne mogu naći, stvarno ne mogu, a da stavljam konac, nemam konca, odnosno, mi smo nekada uzimali onaj konac od vreće, od žita, od stočnog, pošto je toga bilo u izobilju, držali ljudi krave, držali stoku, i znači uzimali smo taj konac. Evo, gledaj sad. To se zove šlajder. No, evo vi sad, ovaj višak ćemo osjeći. Malo ćemo viška osjeći da to bude ljepše. I sada ćemo ovo ovdje pričvrstiti i mora ovo biti, znači mora biti ravnomjerno, mora biti ravno. Ne može biti jedno kraće, jedno duže. Bacat će u stranu. Samo da provučem. I tako da se ja vratim na te hanume, znači nekada žene kad operu veš na koritu, na pumpi, pa imali onu lupaču, imali onaj lim, onaj rebrasti, to se nekad zvalo veš mašina sa 32 programa, znači imala je 32 ona ispupćenja. I onda bi žene bi kad osuši veš, kad ga složi, znaš, kad ga smota, onda bi ona svaku hlače, košulju, majicu, prije se dosta nosile košulje, ona bi to svako posebno pregledaj, ako treba dugme za neko prišt, ako treba nešto za štopat i tako to, znači, i jako su bile vješte u tome. Evo ja opet i tvrdim, evo sad, evo ovdje moje selo,
Proćemo kroz selo, zatražit ćemo iglu, a da ti ne pričam o pleteci o igli. Ako iko ima da je u kući, u stanu, iglu, kako se nekad zvao, igla, odnosno iglenjak, to se nekad moglo kupiti i bilo kao liku korpe i tu je imao 10-15, nebitno 20 vrsta igala, manji, duži, deblji, za svašta nešto je bila postojala igla. Pa i u kući su ljudi stari imali onu velku, pa gore špic zavijen, to se nekada zvalo čuvaldus, s otim su se prošivali jorgani, olti ga dušeci, a sad nađi mi u selu, evo prvo u mene, znači stara žena imala je neku kuticu, moja mater imala onu veliku kutiju od Nivee, pa kad je ovako neka roba koja joj ne treba, znači prije nego što je zapali, svako dugme skine i ostavi tu kuticu. Iako joj nekad treba neko dugme, onda nađe ona identično, recimo od košulje, od hlača, od jakne, nađe identično dugme i to prišije. Znači imala je taj takozvani iglenjak, imala je crni konac, bijeli konac, plavi, znate, da to bude sve pic, a danas, ja ti garantujem, nema sine od toga ništa, a ona Rođo, ona samo zna po Facebooku landrat i vikat, ja sam ugrožena, hoću prava, i ljude tužavat i ganjat po sudovima, znaš, ići na bračna savjetovališta, gdje one dole uče tete, one fine, znaš, one fine što imaju stanove skupocjene po Sarajevu, pa imaju 2-3 stana, pa 2-3 braka unišle, i ona ide njoj na savjetovanje, znaš. I kao i ovaj naš padačar, što kaže sad ovaj Bradnja, kaže, žena nije dužna poštivati, odnosno tvoje roditelje, čak može, znaš, da ne kaže ništa, dok je u nas, recimo, normalno, kad se ustane ujutru da svekrva pozdravi nevjestu ili nevjesta da pozdravi svekra, kako si svekrva, jeste dobro, jeste naspavali, ako su u zajednici onda da im normalno ujutru kafu ispeče, jer bo to je, slušaj, to su njegovi roditelji i to ljudi uistinu zaslužuju. Eto ja ti kažem, ja nemam punice, preselila je davno, imam punca i uvijek kažem, iako sam ovaka budaletina, slušaj, ja ga respektujem kao svoga oca, kao svoga babu. Znači i sutra, ne do Bog, da mu nešto zatreba ili da padne, ja sam tu koji bih izmetio oko njega kao oko svoga rođenog oca. Znači, da li trebao doktoru, da li ga trebao kupat, da li ga trebao šišat, da li obrijat. Znači, ja se stavljam na raspolaganje, ne do Bog, ako treba pelena, ja sam znači tu bez ikakvog gađenja i ikakvog, ovo mi je malo druže, moram skratiti. Evo, to je taj moj šlajder i sad ovdje stavimo kamen, znaš, evo, i gađamo rasvjetu, a tek nam rasvjeta prošla u vardište, iako je ovako neki zloban komšija, onda mu gađaj najveći u prozor i što je veći mrak, sve bolje, znaš. Samo uzmeš sebi orijentir kao na prozoru svjetlo i ti ga malo samo naneseš, malo više i, znaš, u neka doba noći cikne i on izađe, gleda, a ti ležiš u travi ili ležiš u kukuruzima, udaljeno od njega jedno 25 do 30 metara. Ovo smo mi pravili, znači, i svi smo imali mi ovako zakajšen te takozvane šlajdere, a praćka se pravi, da li sam rekao, od drveta, morat ćemo smanjiti, nije mi dobro, da li od drveta, da li od žice. Sad ću ja ovo malo smanjiti, nisam dobro, pa ćemo ponovo, pa ćemo isprobati da vidimo kako taj moj šlajder funkcioniše. Inače, ova unutrašnja guma od ovih kolisa nije dobro rastezljiva. Unutarnja guma, slušaj me sad, unutarnja guma od bicikla marke Barun. Ona je najbolja i ona je najbolje rastezljiva. Sad ne znam ko je, znam da je neka, da li Rumunija, da li, znači te gume od bicikla od ponija Barun. One su najrastezljivije. A ovo što je svićevi medicinski, ovo za to nismo mi imali, nismo imali dohvata s tome i mi smo seljaci koji, recimo, bio u čaši, koji imao blizu ambulantu, on da, mi ne. Evo, dragi moji jarani, čuješ ti što žaga radi, motorka.
To neće niko, slušaj, drveta razbit sjekirom i sjepat. Ovo lično drvo, ono pali žaga, Fivax, kineska, 129 maraka. I mene jebe sabohom. Evo, znači, tu je taj šlajder, vidiš ovo. Nije guma rastežljiva, ali za pokazat, manje sam kamenčiće uzeo, ne smijem velike. Znači, staviš tu i kamenčić, gledaj. Da li kamenčić, da li kuglicu, da li šarav, gledaj ovo. Čekaj, nisam propalo, otkači mi se. Čekaj, pardoniram, moram ponovo, nisam dobro svezao ovo. Ko ne vidim, brate? Nisam dobro svezao, ali ćemo sad svezati malo bolje. Nemam, kažem ti, odgovarajući, nisam mogao naći u svoju kanapu, što sam ono jedne godine meso vezao. Dobro nju babo ubode kako slabo vidi. Ubode je babo pravo. Moram sad i ovo, znači, pomakijeti vamo. Moram pomakijeti i ovo. Nisam dobro svezao, a zašto nisam svezao? Zato što ne vidim. Ove su mi Wi-Fi naočale najjače. Dosta me Raje pita gdje si kupio čaršija. Nisam kupio, ovo se ja sebi napravio. Znaš, ovo se ja sebi napravio da imam. Znaš. Evo ga. Da vidim sad. Još moram ovo malo zategnuti. Pa ćemo onda. Ovo mi je malo vam popuštano. Nisam dobro svezao i ovo uže ne da se vezat klizi, znaš. Nisam imao odgovarajućeg užeta. Inače, ove rupice, znači, morate probiti zumbom. Ako nije zumbom probijeno, rođo, to se provali. Da vidi babo sam koliko će razinu ostaviti. Dobro. Inače, tu ide koža, rekao sam, znači, ne može, skaj je mekan, može za jednu kraće vrijeme, ali inače ide koža, malo jača kožica i tako. Opet mi se sad ću ja ne vidim, naš problem je što ne vidim i čovjek bi svašta nešto, ali ne vidi, znaš. Prije žena, one igle, pričao sam o tim iglama, učera konac u iglu, njoj 70 godina, a sad 22 godine ne vidi. A što ne vidi? Jebo ga Facebook, jebale ga igrice, eto što ne vidi. Što ne vidi? Eto, kaj ne vidi mi dijete, reko nema veze, ne veli mu heklat, ne veli mu vez. Evo, gledaj sad. Samo da pokažem, gledaj, ako mogu mu bude potrefiti. Tu će mi celebrity. Jesi vidio? Eto, to je babo, znači ovim bi mi gađali rasvjetu, postavi bi metu, pa bi gađali, neko je vješ, neko je, gledaj sad ovo. Jesi vidio? To se zove šlajder. Znači, susjedi, čuvajte prozore. Evo, ta omladna danas ništa ne zna, to je sve defektno, slušaj, to je sve čoravo. Gledaj ono burence. Eto, to je šlajder. Drago mi je da sam mnoge posjetio na ovo, znači, to snimim i tu. Drago mi je da su neki se vratili u djetinjstvo i eto tako, volim da pokažem to i šta ću ja, ne mogu se ja ubiti, ovo ćemo raskloniti, ubit će nas mlada, ovdje mi neko ječan prosuo, to ćemo morati ispitivati, ali, će reći kurva, čije kopile, neće nikad. Koga god budeš upitao, mlada, ko je u rasuo, ne znam ja, a ja nisam, a neko je rasuo, sad vidio. Znači, taj ječan skup i treba se čuvati. Ja imam običaj reći, ja se opet držim starine, štediš na vrh bureta, znaš, ili štediš kad imaš. Šta ćeš ti štediti? Ti imaš
na dnu ili imaš primanje 320 maraka. Šta štediti od 300, kaj štedi? Šta će štediti od ništa? Kako će ja štediti kad nemam izvora primanja? Kako? Od čega? Od čega? Nemoj pričati. Štedi, može. Ali kad imaš. I možeš uštediti danas u Bosni, ako ne bi jeo, ako ne bi pio, ako ne bi izašao i tako. Ako ne bi plaćao račune, može. Suje ovu zaradu od YouTube-eta 7, mogu. Kad ne bi jeo, kad ne bi pio, kad ne bi račune plaćao, bi. Eto, dragi moji prijatelji, malo je me tu auto, opet kažem, malo je me zezlo, ali nema veze, opet babo donosi koje kakve priče i ja sam unikat. Znači, u mene su priče raznovrsne i nisu nikad ono iste, znaš, ono standardne, kukumakanje, ja se eto ovako volim zezati to. Znači, svi oni koji nisu zapratili Tata Čaršiju, nek zaprate obavezano zvonce gore, pristi pozvori babi, vas ništa ne košta. A meni dobro. Hvala lijepa, vidimo se u nekom novom videu.